iz razloga što želim da i drugi ako imaju kažu nešto, a da ono što sam mislio da kažem već su rekli. Jedino želim da čestitam Jahji Maznikaru na trudu koji čini svih ovih godina kako bi se ova bitka obilježila. Također želim da kažem da svi znate da je iduće godine 100 godina od bitke kod Čanakkala i želim da ta godišnjica bude obilježena na jedan način drugačiji, znači ovakve priredbe da, ali da se organizuje jedna naučna konferencija na kojoj bi bili prezentirani radovi i nešto bilo zaista malo istraženo dublje i što će ostati za generaciju. Ja ću kazati dva inserta iz mojih djela, iz jedne pripovetke koju sam napisao prije 10 i više godina i iz jedne pjesme koju sam napisao za 80 godina Čanakkalske bitke, zapravo 1995. godine. Kasnije, tokom Balkanskih ratova, Nana je izgubila svaki trag svojih dajđa. Jedino je čula da je Isad poginuo u bitci kod Čanakkala u rano proljeće 1915. godine. U toj bitci izginulo je mnogo naših ljudi braneći Tursku, koja je pretila opasnost potpunog nestanka. Neki su ostali na Galipolju i o njima svedoče nebrojeni više. Po gorskim selima ostale su udovice, godinama čekajući svoje mlade muže. Mnoge su majke, kukavice, do kraja života bile u nadi da će im se sinovi vratiti. Skoro se niko nije vratio. Zlin Potok je prije Prvog svjetskog rata bio jedno od najvećih sela u Bosni. Prema jednom popisu iz 1913. godine selo imalo 914 stanovnika. Da bi na popisu od 1921. godine bilo samo 264 žitelja. Priča se da je poslije bitke kod Čanakkala u selu ostalo više od 70 udovica. Čanakkal. Babovci naše tamo na Čanakkale kosti ostaje. Majke i sestre ište čekaje Hagar neko da stigne. Jaganca u proleć vo more se kumkaje. Djeca od renike traže pagat. Ništo sirote ne znajet, sodeno i more krnet i se prašujet, zašljetim i ostanete.